Hadu Tylli ki gol kerwit Lionel Messi nakabenta ka Inter Miami banyarap yaka ban kamai lai point. Hadin baka Manchester United kelala ban pelim yaka Chelsea mantakal dan baka jingkerman ban yorong syak Champion League lane ban yeshimenta haka samoy ke ban saban. Bat hadu shipaus nem Khlem la asatia u Griezmann ban job iya ki domestic trophy harkat bat ka Atletico Madrid nar Spain. Hadin baka Real Sociedad kalala ban pelim ya ka Atletico Madrid haka jingi kun final jong ke Copa del Rey lang baka penalti shootout laila saukul. Hadin baka likut haka jingi khai ar kaba mentaru kade ke samoy kaba kadu ya u Griezmann bat ke Atletico Madrid. Handrai u Griezmann ula syem jingi ban job iya kini ki domestic trophy kum ke La Liga bat ke Copa del Rey. Bat habangi pai pat nakaliang jong Lionel Messi naka jingi laka jong ke MLS haka jingi kun ke Inter Miami persyaya ke Colorado lang baki Tylli ki gol na Lionel Messi kentup ia ke way ke penalti bat ke way ke gol ke Inter Miami kelalaban pelim ia ke Colorado lang balai la gol kaba menta ke Inter Miami ke syang haka kerdan kaba haki Tylli ki jingi laka nakaliang Messi pat ulo po siya ka kendai spasan karir gol bat sos pat nyo assist kat bahabangi pai pat nakaliang ka jingil kai Premier League hapdeng ka Man United percaya ke Chelsea lang baka assist na Bruno Fernandes tep gol ukunha menit ke besar pula bat kumtahi ke Chelsea kalalim wailan gol menta ke Manchester United ke dan bahaka jingkerman banyo bani menta hak sama kebansawan hak Champion League namar menta ke Man United kabat hak kerdan kebala hak kami ikin ponjong ke Premier League kat bana kaliang jong Bruno par menta ke semua lepoi haduk hat Tylli ki assist kabau don kam satang Tylli ki assist hak ne ke samoy ban equal ya ke record jong Thierry Henry bat Kevin De Bruyne kata hak single season.